Minembwe yongeye gusubira mu maboko y'ingabo za leta ya Kongo Kinshasa. Abantu babyemera, abantu babyanga. Muri aka kanya tumaze kwakira amakuru mashya. Ni amakuru y'impinduka. Ibintu byahinduye isura. Ibintu byakomeye. Ntago amazi akiri yayandi. Guhera mu gitondo cya kare Minembwe yagoswe, Minembwe yazengurutswe. Ibice byinshi byo muri kano karere aho bita za Rwitsankuku, Rurambo, Rugezi, ibice bya Mikenke. Ahangaha rwose najya mbabwire ngo Minembwe tombe. Ariko mbere na mbere reka mbanze mbifurize ibihe byiza, mbifurize kugubwa neza ku nshuti zacu n'abakunzi bacu, kuba dukurikiye muri rusange aho waba uherereye hose ubasha kumva ururimi rw'Ikinyarwanda. Waba uri mu Rwanda, waba uri Burundi, uri abarundi n'abavukanye n'abavandimwe, aho waba uri hose ukabasha kudukurikira rwose, reka tukwifurize amahoro y'Imana. Ari abadukurikira bari mu gihugu cya Kongo n'abanyekongo badukurikira bari mu bindi bihugu, mwese reka mbifurize kugubwa neza. Aho waba uherereye hose ku isi mu bihugu bitandukanye, rwose reka nkwifurize weekend nziza kandi nkusabiye umugisha ku Mana. Dufite amakuru menshi cyane rero nacyo kituzanye, ariko niba rugambira ubanye natwe ukaba wifuza kumenya ukuri no gusobanukirwa byinshi kurushaho ku mpinduka zikomeje kubera muri iki gihugu cya Kongo, rwose kanda kuri subscribe, kanda kuri like, twandikire muri comment, sharinga cyangwa se uduhe ibitekerezo, byose nibitwereka ko muri kumwe natwe. Kuri uyu mugoroba rero turi ku mugoroba, ariko n'umugoroba udasanzwe. Ni umugoroba dufite amakuru menshi cyane, turaza kureba kubiri gutangazwa kuri M23 ndetse na twirwaneho. Abayobozi bari basigaye bamaze guhabwa ibihano. Ibi nabyo turaza kubirebaho. Buri bihano bifite ikintu bivuze. Colonel Nanga yafatiwe ibihano bikomeye cyane. Amerika yongeye kugaragaza icyo twakwita uburakari, inafata icyemezo cyangwa se imyanzuro ku burasirazuba bw'igihugu cya Kongo ku ntambara iri kubera muri iki gihugu. Amerika yategetse iki? Ubuyobozi bwa M23 amakuru yamaze kumenyekana ko harimo kutumvikana kw'abasirikare bakuru cyangwa se ingabo. Bamwe bavuga bati ko twatsinzwe twasubiye inyuma tukava kuri uru rugamba. Abandi baterekareka abasirikare bagomba kurwana. Kivu y'Amajyaruguru muri teritwari ya Rucuru, M23 ikomeje kudeployinga abasirikare baturuka mu bigo bya gisirikare n'ubusanzwe. Hari abasirikare benshi bakomeje kwinjira, kugerageza kwinjira muri teritwari ya Warikari, teritwari ya Warikari baciye aho bitazakivuye Minjenje, bahuye n'icyo bita urukuta. Inshuro ya kabiri abarwanyi noneho bagerageje guca aho bita za Kibati berekeze muri groupe Mabashari Mokoto, agace bita Bibwe na Nyange, bahuye n'icyo bita attaque rapide y'ingabo z'igisirikare cya leta. Ubwo ni nyuma y'uko imihanda ituruka hano za Kirurirwe, Nyamitaba ya Kariba ku ishyamba aho bita za Kanyatsi, umuhanda werekeza aho bita centre ya Masisi aho bita Kashebere, Bukombo na Nyabyondo. Uyu muhanda ufunzwe. No muri Kivu y'Amajyaruguru mu majyepfo ya teritwari ya Masisi, ahangaha turaza kwareba cyane mu bice byo muri za Katoyi aho bita za Ruki, ibi bice byegereye Rubaya. Umuriro watse. Ntabwo umuriro uri kwaka muri Kivu y'Amajyepfo gusa mu Minembwe, kuko Minembwe yo ubu ngubu rwose ni tombe. Guhera mu gitondo cya kare FARDC abarundi bakoze operation itunguranye. Wenda tutarajya muri bice byo muri Kivu y'Amajyaruguru, nubwo naho umuriro ukomeje kwaka, imirambi ikomeje kugaragara. M23 cyangwa se abasirikare batwirwaneho bo babuze uko babigenza, barahunga. Ariko no gukiza ubuzima, ariko barahunga mu buryo butifuzwa n'abasirikare bo hejuru. Kugeza kuri ubu ngubu hari abasirikare bakuru baba barimo abami M23 n'abatwirwaneho bari kubikwa.
cyangwa se bari gutangazwa ko baba barahitanywe cyangwa se barashwe cyangwa se bari mu bitaro. Impamvu ni iyi rero, uwitwa Generali Emmanuel Sultan Makenga, uyu nguyu ni umuyobozi w'ihuriro rya FM23, muri ni umuyobozi wa M23, ubwo ni uvuga ngo ishami rya gisirikare. Ariko uyu General Sultan Makenga ni umwe mu basirikare b'abahanga kandi batemera gutsindwa urugamba n'umunsi n'umwe. Ibi ngibi biraza kujyana n'ibiganiro Kinshasa yagiye yitabira, cyangwa se intumwa za Kinshasa n'intumwa za M23, ariko bitigeze bitanga umusaruro. Hano hamaze iminsi hari gucicikana amashusho, video zigaragaza amagambo yatangajwe na bamwe mu bapfuye cyangwa se mu basirikare bavuye ku rugamba bagapfa, cyane uwo bita Makanika, n'amagambo atangajwe n'uwo bita Colonel Rugabo. Nubango bikomeje kugarukaho cyane ku mbuga nkoranyambaga. Ariko impamvu biri kugarukaho cyane ku mbuga nkoranyambaga ni ukubera yuko akenshi bakomeje kugaragaza yuko uyu muyobozi wa MRDP twirwaneho ariwe Colonel Rugabo ndetse na General Makanika, aba naba bagize uruhare mu gufasha twirwane na M23 cyangwa se urugamba. Bagize uruhare mu gufasha twirwaneho na M23 ku rugamba. Muri Kivu Amajyepfo rero hakomeje guturuka amakuru agiye atandukanye arebana n'intambara, ariko rimwe na rimwe gukurwa mu bice kwa M23 wenda hariho abatabyemera. Ariko niba M23 iyo ishyira hanze itangazo na twirwane bakavuga bati ibyabaye turabyamaganye, nk'ubu hari imyigaragambyo iri gutegurwa n'abanyekongo muri Leta Zunze za Amerika, basaba ko ubutegetsi bwa Kinshasa bwafata ingamba bakareka kugaba ibitero ku banyamurenge cyangwa se kuri turwana na M23. Ariko mwibuke neza ko impamvu bidakorwa, aba barwanyi bafite imbunda barwanya leta bafatwa nk'abanzi, bavuga ko ari twirwaneho barengera ubuzima bwabo kugira ngo babeho. Ariko leta ya Kinshasa ivuga ko atari yo nzira, bagomba kujya hehe mu biganiro. Reka no turebe ibyabaye mu gitondo cya kare. Mu gitondo cya kare hazindutse icyo bita inkubiri, hazindutse imirwano iteye ubwoba. Mu gitondo cya kare cyo kuri wa gatanu, amakuru avuga yuko ikirere cya Minembwe, nuvuga ngo mu kirere muri Minembwe hagaragaye indege z'intambara. Ibi ntabwo ari ubwa mbere bibaye rero. Ibintu byateye ubwoba abaturage bakavuga bati byarangiye ko ingabo za leta zigarutse muri kano gace. Niyo mpamvu abaturage benshi bakunze gushinja abarwanyi ba M23 kuba ari bakomeje kubateza ibyago, ubuhunzi n'ubukene. Ingabo za leta zo ntabwo zizahagarika gukurikira abo barwanyi, zigomba kurwana kugira ngo zisubize ibi bice zambura umwanzo tuduce. Ibibazo bafata ko izinyeshyamba zibateza akaga nuko ingabo za leta ziza zije kubohora abaturage, nubwo izinyeshyamba nazo zivuga ngo turimo turababohora. Ariko amakuru avuga yuko mu gitondo cya kare mu Minembwe hongeye kugaragaramo indege z'intambara, ibintu byateye impungenge cyane abaturage batuye muri kara gace, nyuma yuko abaturage batangaje ko ziriya ndege zamaze igihe zizenguruka mu kirere cyo mu Minembwe ntago zarashe. None izi ndege ntago zarashe, ariko kuba zitarashe ntago abaturage batekanye kuko bazi uburyo zirasamo. Abaturage ntago batekanye. Noneho amakuru aturuka muri kara gace aravuga ko abaturage bo muri kara gace babonye ziriya ndege, bagaragaje ko rwose bafite ubwoba kubera yuko n'ubusanzwe indege zijya kurasa habanje kugaragara sinyare nk'izi ngizi.
abaturage bo bavuga yuko bayibonye mu masaha rwose ya saa 4 z'igitondo kugeza mu masaha saa 5 zari zikizenguruka, ntago ari imwe. Mu kirere rwose cya Minembwe hagaragaye indege z'intambara. Abaturage bavuga bati birashobora ko igisirikare cya Kongo FARDC n'u Burundi bakomeje gutegura kongera kwisubiza bino bice, kandi isaha n'isaha hariya hashobora kuba haraswa, kuko ntago leta ya Kinshasa yiteguye guhagarika ibikorwa bya gisirikare. Urubango mu Minembwe n'ubu ari bwose ni nyuma y'uko zinyeshyamba zivuze ko zigarura uduce twishi turimo nk'aho bita point 0 naho bita za Kikuku, za Kipupu. Aho hose ingabo za leta zivuga yuko ingabo za 23 zivuga ko arizo zihagenzura zihafite, ariko narababwiye ngo abarwanyi ba 23 bavuga ko bigaruriye uduce, ariko iyo badutakaje ntabwo bitangaza. Niyo mpamvu abantu bakwiye kumenya ukuri rero. Nuvuga ngo hamenyekana amakuru yo kwigarura utwo duce, ariko kudutakaza ntibivugwe. Kubera iki rero? Noneho uyu watanze ubuhamya yakomeje avuga yuko ingano y'intera y'indege zagaragaye byatumye abaturage bayifata nk'indege z'intambara, kandi ngo ifite ubushobozi bukomeye cyane, kuko ngo izi ndege zigaragara yuko ari indege nshya kandi zifite umuvuduko udasanzwe. Nuvuga ngo ni indege basanzwe batamenyereye, ntago ari Sukhoi 25, ntago ari drone CH4, ntago ari drone zo mu bwoko bwa kamikazi na kajugujugu. Gusa abaturage muri ya bice bavuga yuko zira ndege zagaragaye, bakavuga ko ngo zateye impungenge cyane cyane bitewe nuko bari mu bihe bibi by'intambara. Bakavuga yuko rero ngo zira ndege zagaragaye mu bice bitandukanye byo mu misozi miremire ya Minembwe no mu nkengero zaho mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Ubu nuvuga ngo nta cyizere, ijoro ryose nta muturage uri buryame. Gusa amakuru aje mu gihe bamwe mu baturage bavuga ko bari bamaze iminsi bumva bafite igitutu cyangwa se kidodo, kuko bavuga bati byanze bikunze nta ingabo za leta zishobora kuba zabura kuza kwigarura kano gace. Bivuga ngo aka gace kari karimo ingabo za leta, abarwanyi ba 23 ndetse twirwaneho, mu gihe ingabo za leta zari mu bice byo muri teritwari ya Fizi Mwenga, mu bice byo mu Minembwe hakavugwa mu bice byo mu Minembwe, mu bice bitandukanye hakavugwa ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Kongo mu tundi duce. Nivuga ngo izi ngabo nazo nago zagiye kure, n'ubundi zirahari, ariko nago zigeze zigaragaza yuko zihari. Na bamwe abaturage rero bakomeje kuvuga yuko hari ihinduka ritewe n'umutekano, kuko ngo yabafashije kongera yabafashe kongera umuvuduko w'ubuhinzi ndetse n'ubworozi. Bango bari bamaze iminsi batekanye. Nubwo rero ngo bimeze bityo, kongera kugaragara kw'indege z'intambara mu kirere cya Minembwe byongeye kuzamura impungenge ku baturage n'umutekano wabo, ariko cyane cyane mu gihe amakuru akomeje kuvuga yuko bari mu bihe by'intambara. Nababwiye ngo ntago leta ya Kongo Kinshasa yiteguye guhagarika ibikorwa bya gisirikare. Abantu batireka zinyeshyamba zatsinze urugamba, ariko bino bice byose byo muri Kivu y'Amajyepfo turimo turabonamo imirambo myinshi. Uretse n'ahangaha mu Minembwe, ibice bya Mikenke aho bita Imurenge, za Rwicankuku, ahangaha hakomeje guturuka inkuru z'agahinda gusa. Ingabo z'igisirikare cya Kongo nabo bafatanyije b'Abarundi muri Kivu y'Amajyepfo, muri Fizi Walungu, muri Baraka, ahangaha ntabwo bari kugira impuhwe, bari gukoresha intwaro ziremere cyane mu kurasa abanzi babo. Uru rugamba ni urugamba rukomeye cyane. Uru ni urugamba ruri ku rwego rwo hejuru. Abantu benshi bakomeje kugenda babikinisha, ariko ibyinshi ni ukuri. Ibyinshi ni ukuri ku ngamba zafashwe n'igisirikare cya Kongo, ingamba zafashwe
n'abarwanyi ba 23 kudava ku rugamba. Nk'ubu ngo hari abasirikare benshi babarirwa muri za magana ba 23 binjiye baturutse muri Kivu Amajyaruguru, baca mu mujyi wa Bukavu, barakomeza bagira mu bice bya hano muri za Kamanyora, ibi bice byo muri Nyangezi, bagerageza kwerekeza muri Uvira, ariko batangiriwe bataragira aho bagera. Ingabo za 23 zageza guca mu Minembwe zimanuka muri Fizi, muri Mwenga, Baraka. Barimo barata intwaro zigafatwa n'abazarendo, bo bakagereza gucika, nabo bakagwa muri ambushi z'abazarendo n'ingabo za leta ya Kongo. Imodoka uko zitunda abasirikare zibazana, ni nako zitunda abandi basirikare bakomeretse n'abapfiriye ku rugamba. Abantu bari hariya mu mujyi wa Goma, abantu bari mu mujyi wa Bukavu barabizi ibingibi. None bigakurikirana no kuba umubare w'abaturage ukomeje kugaragaza kunenga imiyoborere y'izi nyeshyamba wiyongera. Ubushyira n'ababajije ni mama 23 ko tuzi ikomeje guhangana n'ingabo za leta, bapfusha abasirikare umunsi ku munsi, bashyingurwa hehe? Abaturage baraza kudufasha batubwire niba muri Kivu Amajyaruguru hayenda cyangwa se muri Kivu Amajyepfo hari ahantu wenda abarwanyi b'izinyeshyamba baba bashyingura abantu babo baguye ku rugamba. Kuko abaturage baravuga ngo hari abajya mu gisirikare ntibongere kugaragara, ariko wenda biterwa no kuba wenda badeployinzwe mu bice bitandukanye, ukabava muri Kivu Amajyaruguru ukaza muri Kivu Amajyepfo, ukabava muri Kivu Amajyepfo ukajya muri Kivu Amajyaruguru. Ariko abantu bavuga bati abantu bacu bagiye ku rugamba, bagiye mu gisirikare duheruka bagenda, ntabwo tuzi uko birangira, niba baba bariho, niba barapfuye, ariko umusirikare n'ubundi ni umusirikare. Gusa icyo nababwira cyo 23 ikomeje kwitwa umutwe w'inyeshyamba, umutwe w'iterabwoba. Rero niyo mpamvu Amerika ikunze kugaragaza ko idashyigikiza inyeshyamba, niyo yaba zishyigikiye mu bundi buryo kubera inyungu wenda bashobora kuba bazibonaho, ariko ntabwo bashyigikiye imikorere yazo, kuko zikomeje guteza ikibazo muri aka karere ka Afurika y'Uburasirazuba, ibikomeje gutuma n'abakuru b'ibihugu cyangwa se inama zitandukanye biga kuri izi nyeshyamba. Nk'ubu ngubu hari inama iri kubera i Rwanda mu gihugu cya Angola. Inama yavugiyemo byinshi cyane binarebana n'impinduka ku butegetsi bwa Perezida Tshisekedi. Ubundi izi nyeshyamba zivuga ko hakwiye kubaho ko Perezida Tshisekedi asezera. N'imyigaragambyo iri gutegurwa ku itariki 22 z'uku kwezi kwa 7 2026. Amakuru avuga yuko imyigaragambyo iri gutegurwa kugira ngo bamagane imitegekere cyangwa se imiyoborere ya Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nicyo kintu kiri kugerageza gukorwa, no kuvuga ngo bari gushaka guhirika cyangwa se gukuraho Perezida Tshisekedi, ariko none si byo gusa, ahubwo hakaba no guhindura itegeko, no kudahindura itegeko nshinga. Itegeko nshinga ryo ririmo arashaka guhindurwa kugira ngo Perezida Felix Antoine Tshisekedi abone uko nawe yongera kujya gute kuyobora iki gihugu cyangwa se kongera kwiyamamariza indi mpanda. Urumva guhindurwa ku itegeko nshinga bifitiye akamaro uyu nguyu Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ariko si we wenyine, n'abari muri guverinoma yiwe n'ubundi. Ntabwo wenyine, ahubwo n'abari muri guverinoma yiwe bose bakomeje kwamaganirwa kure, bavuga bati rwose ntago akwiye kongera kwiyamamariza indi mpanda kuyobora iki gihugu cya Kongo. Urumva yuko rero rwose ni ibintu bitoroshye habe namba, ibintu bitoroshye habe namba. Iyi mirwano ikomeye cyane ikomeje kubera muri teritwari ya Minembwe muri Kivu Amajyepfo, akurikirana n'imirwano cyangwa se biri kubera muri Kivu
Teritwari ya Masisi ni imwe muri teritwari ikomeje kugarukwaho. Aka gace ka Rubaya yaciye ibintu, ariko muri Rubaya aha ngaha yakomeje kugenda agaragaza uwitwa Kapiteni Nkinzabe Emery Petgurano, umusirikare bakomeye mu ufite ipeti rya kapiteni, umusirikare ukomeye cyane. Uyu musirikare yakuye abasirikare be ku rugamba. Uyu musirikare rwose yakuye abasirikare be ku rugamba. Amakuru ahari aravuga cyangwa se akemera uyu musirikare ufite ipeti yakuye abasirikare be ku rugamba benshi cyane. Ndinzabera watwirwanyeho ari kumwe n'abasirikare bari bamurinze. Abangaba rwose ngo bahisemo kujya gute? Bahisemo kuva ku rugamba. Kuko iyi ntambara y'ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse n'umwangundi bwa Gitega aba ngo bari mu bice byo muri Ndondo berekeza mu miki, mu Minembwe. Ngo bavuye muri Ndondo berekeza mu Minembwe, ariko kwerekeza mu Minembwe ntago ari izindi mpuhwe. Kuva muri Ndondo ukerekeza mu Minembwe ntago ari izindi mpuhwe, ahubwo no gushaka inzira zo gucika. Kuko izi Ndondo, Bibogobogo ni ingabo z'u Burundi bundi zihari. Anga Abarundi bahakabye kera, bahafashe kera. Mwijoro ryo kuwa kabiri rishyira kuwa gatatu w'iki cyumweru, amakuru aturuka mu bice byo muri Fizi avuga yuko habaye imirwano ikomeye cyane mu duce two muri Mukoko. Aka ni agace gaherereye mu burasirazuba bwa santire ya Minembwe mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Aya makuru avuga yuko ingabo z'u Burundi guhera mu gitondo zakoze urugendo rwo kuzamuka imisozi zikerekeza mu gace ko mu Minembwe. Amakuru atangazwa n'abakurikirana hafi yo muri kariya karere bavuga ko ziriya ngabo ngo zari zigamije kugaba ibitero bishya mu bice byo mu misozi miremire ya Minembwe. Nanone ariko aya makuru akavuga ko zahuye n'imirwano ikomeye cyane n'abarwanyi ba Emery Petgurano. Ubundi bikana bafatanyije mu 23. Ibintu bavuga ko ngo byateje igihombo gikomeye cyane ku ruhande rw'ingabo z'u Burundi n'ingabo za leta. Umwe mu basirikare ba Emery Petgurano yaje gutanga ubuhamya avuga ko amazina ntago yatangajwe kubera iki? Impungenge z'umutekano wabo. Ariko ubundi abasirikare b'u Burundi ngo barokotse mu bitero mu 23 yabagabyeho. Aba ngo bari baje ngo kugaba ibitero bikomeye cyane aho bita muri Mukoko, kandi ngo bari babanje gukurikirana amakuru neza y'aba barwanyi ba 23 ndetse na Twirwaneho. None abatanga buhamya bakomeje bavuga yuko Twirwaneho yari ifite amakuru yuko hari ibitero byari birimo bigira gute bibasatira. Bamwe mu basesenguzi bakurikirana hafi ibikomeje gukora muri kera gace bavuga ko ibi ngo bigaragaza ko imirwano ikomeje gufata indi ntera, cyane cyane mu misozi ya Fizi naho bita muri Minembwe. Impande zihanganye ngo zikomeje kujya gute ngo zikomeje rwose gutanira zikomeje guhatanira kugenzura ibice bifatwa nk'ingenzi byo ku rwego rwa gisirikare. Ahangaha amakuru avuga yuko akarere kandi kavuga yuko rwose ngo Minembwe iri mu mutekano nyuma yuko Twirwaneho mu 23 bari baragerageje kuyigarura cyangwa kuhafata.
ubu urumva byanze bikunze ingabo za leta zavuze ziti rwose ibice tugomba kubyigarurira. Ariko mu ntangiriro z'uku kwezi twirwanaho na 2023 bavuga ko rwose ngo birukanye cyane ingabo z'abarundi, ariko nyuma yo kuzirukana bituma ingabo za leta nazo zigaruka inyuma n'abarundi barafatanya bongera kwamburiza inyeshyamba ibice. Iyi mirwano nayo itandukanye niri kubera muri Kivu Amajyaruguru ko teritwari ya Masisi, Masisi cyane bino bice byo muri Rubaya mu ishyamba rya Bihambwe, mu ishyamba rya Bihambwe no muri utu duce twegereye Sake, vanga imihanda ya Mushaki aho bita Kongo Matanda, ibice bya za Kaniro muri Rucuru, ibice bya Karuba na za Kazinga, Masisi. FARDC ikomeje kwashyira imbaraga nyinshi cyane. FARDC ikomeje kwarunda imbaraga muri gahunda zo gusenya burundu ibikorwa bya 2023, cyane ko ubu ngubu ibihugu bikomeye bikomeje kugaragaza ko biri inyuma cyangwa se bishyigikiye leta ya Kongo. Ubu nuvuga ngo umurwanyi wa 2023 icyo yaba akora icyo aricyo cyose ntago kitabeho, kuko niba hari hasigaye Corneille Nangaa umuyobozi batarahabwa ibihano nawe akaba yamaze gufatirwa ibihano mpuzamahanga, bivuze ngo nta muyobozi n'umwe 2023 ifite utarahawe ibihano. Kandi kugira ngo biriya bihugu biguhereza ibihano nuko byabanje kwiga neza n'impamvu cyangwa se n'ingaruka bizagira. Mu guca intege z'inyeshyamba rero ni ukubanza kuzihereza ibihano buri murwanyi wese uzwi, kuko mu bantu bahawe ibihano mpuzamahanga harimo uwo bita Corneille Nzenze uyashinzwe ibikorwa by'ubutasi muri 2023. Noneho hakabaho n'uwo muhuzabikorwa Corneille Nangaa, bikavuga yuko abo basirikare bagize uruhare mu byaha by'intambara byibasiye inyoko muntu. Niyo mpamvu ibihugu bikomeye byafashe umwanzuro wo gutanga ibihano kuri abasirikare nk'aba ngaba. Uko Leta Colonel W'Ingoma uri umuvugizi mu bya gisirikare wa 2023 yapfuye akabashigiye kinini atarasimbuzwa, ni nako bivuga ko hari abandi basirikare bizinyeshyamba bagiye bapfa, ariko nabo ngo nibagira gute, nabo ngo ibimenyekane. Rwose unuvuga ngo hari abasirikare benshi bagiye bapfa ariko ntibimenyekane kubera ko imyanya yabo ntabwo yagize isimbuzwa. Ubu bivuga ko 2023 ikomeje guhura n'ibibazo cyane cyane birebana n'intambara. Inyeshyamba bavuga ko zikomeje guhura n'ibibazo by'intambara, umutekano muke ukomeje kwiyongera, bituma abakurikirana hafi ibibera mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo bakomeje kubona yuko hari ibyago byinshi. Bavuga ko rwose ubu ngubu hari ibyago byinshi, bati nayo mpamvu rwose dukomeje kubona yuko hari icyakorwa. Ubu rero abasesenguzi hari icyo bari gutangaza cyangwa se bari kugaragaza. Abasesenguzi hari icyo bari kugaragaza cyangwa se bari kugaragaza cyane cyane ku birebana na operasiyo zikorwa. Bakavuga ko igisirikare cya Kongo FARDC hari ibyo zaba ziri kujya gute kugerageza gukora, kandi bijyanye n'iki
n'amabwiriza bahabwa na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Unuvuga ngo ibikorwa byose byakorwa, ibikorwa byose byakorwa ahangaha ku rugamba bishobora kudatanga icyizere cyo gutsinda urugamba ku ruhande rw'izi nyeshyamba zo 23, kuko Kinshasa yo ivuga ko muri gahunda ifite itazijya n'umunsi n'umwe ihagarika ibikorwa byo kwigarurira iduce izi nyeshyamba zirimo, kuko bavuga ko bari gutakaza amabuye y'agaciro, kuko izi nyeshyamba bice barimo bacukura amabuye y'agaciro kandi mu buryo butemewe n'amategeko. Nabonye Amerika ivuga ngo izafatira ibihano, izahagurukira abantu bose bacuruza umutungo kamere wa Kongo batabifitiye uburenganzira, ariko izi nyeshyamba n'ubundi ziracuruza amabuye y'agaciro. Bavuga ko ngo ibikorwa by'ubu bakomeje gukora bitandukanye cyane n'ibyo leta yagiye ikora. Bashaka kwerekana ko ngo umutungo kamere uri mu bice inyeshyamba zigenzura ugomba kugirira akamaro abaturage kurenza leta cyangwa se kurenza abantu ku giti cyabo. Bakavuga ko rero bakomeje gukora ibikorwa byose by'iterambere kugira ngo igihugu cyabo kirusheho gutera imbere. Uriya mu bintu byazonze mu 23, ikintu bita itumanaho n'ikintu bita n'amabanki, ishoramari, icyo kintu cyabuze muri biriya bice, kuko navuga ngo ni inyeshyamba isaha izo zose zakongeza kamurwa biriya bice. Rero urumva nyine abashoramari ntabwo bashobora gushyira imari zabo mu mabanki ari mu bice inyeshyamba zigenzura, kandi bazi neza ko ejo bishobora kuba ngombwa ko abarwanyi batwara cyangwa se bahunga bakaba batwara imwe mu mitungo y'abaturage cyangwa se imwe mu mitungo y'abakire. Urumva yikora ibintu bitoroshye.